May 2025 pinidak tong sikot pen nilitum karbilo charlia song pen da hanjang lang so press club pasai hem long herangke amai phapon long kase pinidak herangke aporte to manu chatong lum atom hanas tamek nilihin ben kardom pajerila sepini nilitum dak herangke amai ke phanang ko alam the aputhaksi nilithan ponito Pini nilitom dak perangkia mai ke phapon nilibangke as general secretary ke as central committee di men de soiteron polo la polang li bangke rajung leng ke as bokan de committee president lo la polang li bang Nelson teron ke as bokan de committee education secretary ang parda har thang teron office secretary la sin nilitum alam the ke pha alam the ke la pon lo pinang energy ke ding pen borjan hawar ang parta karbing long juntu solar project nang kibi alam the kibi ponji alam the pot ake me la pena ke henu alam the pinangan chengo nok do lasi la solong dili tom ki pudun je lam bangke athe karbi student association hoi pen bangke pinia nita solar project alam ke ninje dun de pila udam long de pini ke cheng la lasi nili tom ke thek long abangke la pon lo la bangso solar project ki wang pen ilitum kopilo kana hok ke doji mathadam prui plong ilitum kana hok son si theklo seta kali da kopilo ma plong te non solar project ka parlo an along le ke maximum ke la ke dimapura sorban ke jortang along le phelangan selo la ke nilitum ke pudam plong te daga local la ke nilitum si la ke witness lo la sopothak la si la sopothak bangke solar project ka bangke nilitum hoi pen bangke ke bang se ke mi pusi pui athe la solar project bang lo plong te pinang an non ke theng choyor han choyor tum si dolo tapina dik la so along pen ko pilo ma plong te ka chipre ki bang ke jitta la so project nang le lo plong te pinang an da woreng awar sai la pen choyor cholang awar sai kapre ta me dagli tum awar sai long lunji la silahan lo isi bang ke la si ilitum ko pipo si nilitum ajak ding open da lambak lang le de la plong nilitum da lin lo Seta pinia ni an bang nilitum thek long bang ke solar project ke bang ke akimilu nilitum kan puil bang ke la sida ko pipilo plong te nilitum langdam plong te pina ding pen dak kapre ham phang song jeneba political party ajak tum do EPHLC ang pa hola IPP bone bene song to bang ke oppose lo sinang litum ka oppose atum dak ground report ke en pen sinang litum ka oppose ma mate nang litum jongjong ka matha pensi la so ka post ma la bang sin litum banga arju ponang ko balang ma athe ko piloma plong te jitta alang tum la so ka oppose atum ka protest atum ke pinia ni ana bang ke hala da ke locality tum ben machok ben ka chera ba be plong de ke pudam plong de daga a locality lo ni litum witness lo la so long le phelang pat jok i phan ke except ko piloma la so project wang pensi litum pa jok onji Jong si laso project wang le pen ma ka prex ta me claim clip long te laso along le phelang ke pinap di ko malo pa jogi la non ka oppose bom atum nang le tum laso responsible chi enjima la na long le phelang dimapur sor ban ke jor tang along le nang le tum chewan thek lang ma pinap di jong si thek lo nang le tum responsible che an laso patha si le tum puji athe da ko ane ki jor pen lok si nagaland border re pajut ko lo nilitum kai ke da puwa long lek phelang ke jor ing ton nu kai ke da puwa lasi no setame nilitum thek long bang ke la ta isi solution ningje ak nang ne solam seta ko people ma plom pini ban ningje ak nang ko athe ka chini da dalam da chini ne si chikro penangan num ka post do lasi nilitum ki puela bang ke la bang so project aphan bang ke ilitum bang ke welcome nang ji Jita welcome lo plong de pipiloma plong de ile tum penangan tum her jong ka menili pulo daga war sai ile tum long lonji po sining the do athe ile tum kai da puwa pin agriculture college wang tame ko malo ka pachar leading sainik school lewang sa tame ko son ka pachar leading khorcha be ajat be are itum long jong si industry la pen company jita wang sa tame carbing long autonomous council pen la tum MOU chutok da pi plong de are responsible carbing long autonomous council tum wang po La so PC litung long bang economic growth bang litung do po. Economic jong si tum develop lo plong te
locality tum da develop dong lop long te nang ko not a school ma nang li ko bisi ka chali ma te li tum ki un dia lam se awi pini eli tum arada tum ka ching thur phan bang awi det thetan na institute lewan na jal lewan li tum chali dunu ni det po lai lo li tum ma bang ke la sa ke nang so de lai lo li tum ki pu ne lam se ma ne so a project ba chilo ju ko rang tum dulu ko dei ko la so pot dong se kana tum mo response ne ba kapre lang tum pen upos ko bom na la so ko dei chilo ju yang ko te na nagari dei ngalang tum la solong le ke dam le ko di ani magala la so ko ta lang tum pene ang song e pali ju la so ko se do la bang so po tha ke la lo ni li tum ka chi sik bang ke ni li mo ha jong ta me ba klang lo la bang so along le phelang jun tu la non solar project affected area la so long le already Dimapur so man ke jol tang se me se mam ong lo si so long le ka pa jo yi ke ni lim ha da polo la so jitta peni solar project to che ka prek le bi posita la bang ke dak development pen se le to bang ke ko pelo pa jok nam la si non alang to man ka post to man da ni li to ma hin ben chuning ri da ka IPP la pen hola ke Chelsea according to masita me labang so adim long nang litum lang pamid ha lang nam pa me research kuri pamid ha la ana phise nang litum daga ahok pe dalam long non ya nilitum ma thek long bang ke dang political ali phansi ke claim chon ma pata nilitum thek long la pen personal alang tum popularity phansi ke claim chon ma pata nili hit to ma hin pen thek dam long athe la so long le philang ke pina de galang litum pajok pon onji pun nilitum thek long le la sine alang litum man le chuning ri lo labang so solar project jon tu 1000 megawatt APDCL ben jon su asai ke ding pon jialong bang ke dak Chelsea la pen IPP tum setame nang li tum ka opos bang kalira nang li tum suggestion pidun tha ake me suggestion pidun la so ki suggestion ki pidun pen si nang li tum ning kang sam ma ki mi ke thek long pen le labang so project bang ke li tum welcome dun tu nam po athe lam ta sai se ko se direct oppose that plong de la ke ele tum bang ke chok che dei the development nang ele ans ta me le tum la bang ke ki bang ji ele pachuru bom plong te ele tum ki bang ji lang aphan bang ke ele tum aphan masap so ele tum sai ang deng pina an claim ye lo bang ke te kok do ko gi se dilen ben thak dam la wa rong ke chok si rong ke ro ke do la tum rong sa ro me tum ka se tong sang du rong sa tum da lam bang ke chingki long long lo ni le tum hala da public hoi pen setame kado vele athe hada garat tum adha khol mu la sondo hada penang antum isia group bang ke solar project nangji potom do la isi group tum nang ni potom do lo hada penang an kamis liet do nangji blong ko important ma nang ni bu ko important ma sol mu bang ke rong arat tum bang jas tak thi nili tum thek long bang la se nili tum ko pi ma ka ning je bang ke la ke nili tum da hok lam se than po hala da ke budam blong te ong dung bang phan ke jor tang along le pen pa jo ye so project bang ben se le tum pa jo kon po la pen hala da garat tum banta jate jan karbing long tum mas council tum ben setame alang li tum banta na hok ta di mathai la pen tha kaching tu rahin pendang lo awar sai pendang lo alang li tum long le de pu ni li tum ning ki bidu na we athe pinangan ho dak se alang li tum sik pontang de lo po la bang ya hala da garat tum ta solar project nang ni pu bang ke pinia ni an bang ke kaning je bang li tum chingki long on setame la puson bang li tum arji thulong le lang pinia ni an bang ning ri la pon lo athe non pinang an la solar project ka opos aphan ni li tum jun tu kachini da mate polong te dak maximum la so affected area bang Dimapur source ke nam tang long le lo pon la so long li ko son si ka chip pa jok dun ji ma ko si Dimapur sor bang ke ko mama ma ka post tum han bang ke interest pidun bom lo ho to lang li tum chirap dun bom lo li tum thek long ate the so join ni si pini ka post atum pini pir the dang long ta li dun bom lo la si so mu bang jok che de ni bang ka churung aling ke claim bo bang jok che de ni athe hada da ground reality teng lang na po rat tum phan in future ali duma ve ma sor mu just pa mi ni lang si la bang so apot ha bang ke oppose ni da oppose ni ma bo million ban pui bang ke non na bang ke political party tumang bong la so ron thamma ka chi ab ji parliament pe na ma ta pinang an bang ka chi ka mislead do ko lo ta hok ha reality la so project phan man tha dam plong te la bang ele tu akehenu pu bang ni li thek dam long le stame ki bang ji lang bang ele tu masap so ki paprang don ji aphan stame la da pan ele tu war sai long pon ji pu se ni li ning the do la si
ni lihin ben choning ri lo da karbeng long arat ke doan student organization doan social organization ke doan nang litung sitame solar project apudha jung tu ko ansi akinang doma ve ma hormu nang litum da chini lo lasi ahok he hormu bang litum ka oppose bang chok chede nang kadung ve sitame la bang solar project aputha ka bang ke ilitum Karbing Autonomous Council atau malong alang ni tumpen EPDCL to mambong MOU chapter office tame doji la se la solong ele to ming sir in chap dung sa ke me an sa ison pi du nam po la sorteng si so project bang me sen bendak establish ponam po bosin ni to ma hin ben bang ke lam the paklang pon lo la pen chuni ri pon lo